салом ва дуруди бепоён ба кулли бинандагони шабакаи ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. хуш омадед ба канали ҳамнаво. хуш дӯстони азиз, гуфтем ки хабарҳои хуш барои муҳоҷирон ва инчунин ҳамдардӣ баён мекунем ба ду духтаре ки ғарқ шуданд дар дарёи Сурхоб. хостем ки якчанд хабари дигарро барои шумо пешниҳод кунем ва бародар Ташриф Халилов ҳам дар бораи ин ду духтаре ки дар дарёи Сурхоб ғарқ шуданд ба оилаашон ҳамдардӣ баён карданд. мегзарем ба видео. хуш, якум хабари мо: Тоҷикистон қароре таҳия карданд ки сабти имейлҳои телефонҳоро аз нав сабт кунанд. Ин барои чи аст? Ҳамаашро мефаҳмонам. акнун ба Хоруғ сафар мекунем дӯстони азиз. хабарҳои хуш гуфтем барои муҳоҷирон. Як программае баромад ки барои Тоҷикистон занг задан бо нархи арзон. На танҳо ба Тоҷикистон, балки ба тамоми гӯшаи дунё шумо метавонед бо нархи дастрас занг занед. ҳар нафас чашандаи марг аст дӯстони азиз. барои ду хоҳаре ки дар дарёи Сурхоб ғарқ шуданд ҳамдардӣ баён мекунем ба оилаашон. нархи чиптаҳоро мо барои шумо бо нархи дастрас пешкаш мекунем ва интизор мешавем. гуфтем ки Тоҷикистон қароре таҳия намуданд ки сабти имейлҳои телефонҳоро сабт мекунанд аз сари нав. ҳамаи телефонҳои Тоҷикистонро аз сари нав имейлҳояшонро сабт мекунанд. имейл чи аст дӯстони азиз? имейл ҳар як телефонаш шиносномааш аст. агар шумо телефонатонро гум мекунед, ё ин ки ягон кас медуздад, ё ин ки дар ягон ҷо гум мекунед, ё ки дар ягон ҷо фаромӯш мекунед, шумо ба воситаи имейлатон метавонед ки дастрас кунед. ман барои шумо як ёрдам мекунам ки мисол имейли телефонатонро аз куҷо меёбед. ман барои шумо кодашро мегӯям ва ин кодро мезанеду имейлатон мебарояд ва скриншот мекунед ки дар як ҷо мемонед ки мисол шояд телефонатон гум шаваду мисол дар ягон ҷо фаромӯш мекунед. ба воситаи ин дар Тоҷикистон метавонед ки телефони худро ёфт кунед. ба ҳамин хотир менависем ситорача панҷара 06 панҷара зер мекунем ва худаш мебарояд. ҳамон имейлатонро скриншот карда ё ки дар ягон варақ нависед, то ин ки гум нашаваду аз хотири шумо набарояд ва ба воситаи ҳамин телефонатонро дарёфт мекунед. акнун ба Хоруғ сафар мекунем гуфтем. бале дӯстони азиз, пешвақт ширкати Тоҷик Эйр сафар мекарданд ба Хоруғ ки бо як шумораи кофӣ ҷамъ мешуданду баъдан сафар ба Хоруғ мекарданд. ва акнун бошад бо 5 нафар шумо метавонед ки ба Хоруғ сафар кунед. сафарҳои душанбе Хоруғ, Хоруғ душанбе рӯзи 21 май сурат мегирад. ва барои тамоми мухлисони шабакаи ҳамнаво ман ҳаракат мекунам ки барои тамоми муҳоҷирон ки вақти сафар ба Тоҷикистон шуда истодааст, гарм шуда истодааст, ва ман ҳаракат мекунам ки билетҳои арзонро барои шумо дастрас карда, барои шумо дарёфт карда пешкаш шумо мегардонам. ва як сайт аст барои шумо ёрӣ мекунад. Taj Life дар Google занед ва аз он ҷо нархҳои билетро ҳам фаҳмед. ва ман ҳаракат мекунам ки боз хабарҳои хушро дар сабшестваи канал мепартоям дар бораи билетҳо. ва дигар хабари хуш мо барои муҳоҷирон. як программае баромад ки шояд бисёриҳои мо баъди инҷен маҳкам карданашон мо шояд ба Тоҷикистон дер занг занем. ба ҳамин хотир хостам ки як программаи дигар баромад бо номи Тамос ки бисёр ҳам программаи хуб аст ва инчунин бо нархҳои арзон дастрас шумо метавонед ки ба хона занг занед. ва ин программа на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба тамоми гӯшаи дунё шумо метавонед ки бо нархи дастрас занг занед. ва ман пурра ин программаро фаҳмондам. мегзарем ба видео. хуш дӯстони азиз, як бори дига салому алейкум. медароем ба Play Market. дар ҷои поиск менависем бо ҳарфҳои тоҷикӣ ё ин ки ба англисӣ менависем
در تاجیکستان بوده کدام رقم هایی که باشه رقم چینی میکنیم در رقم هایی که در تاجیکستان فعال است. و اگر برای مثال با کدام دولت ها چند سن میخوره فهمیدن خواهید، مثال پلوس 992 میزنید در همون پروگرام مثال خودش اتوماتیک میبره که با تاجیکستان چند سن میخوره، یا اینکه با روسیه پلوس 7 خودش اتوماتیک میبره در روی اکران. همین قدر بود دوستانی عزیز. پروگرام با نفهمی ها باشد در کامنتاریا نویسید یا اینکه در اینستاگرام ما aliakbar.tj و میگذاریم با دیگر قسم ها. و دوستانی عزیز متاسفانه یک چند روز پیش در دریای سرخاب دو خواهر نازنین ما، دو خواهر تاجیک ما که در آنجا غرق شدند و دنیا را پدرود گفتند و ما هم از درگاه خداوند دعا طلب میکنیم که خداوند جایشان را جنت، گورشان را پرنور گرداند. و برادر تشریف خلیلوف هم در باره این دو دختری که در دریای سرخاب غرق شدند با عائله‌شان همدردی بیان کردند و میگذاریم با قسم ویدیوی تشریف خلیلوف. حالا بود دخترکی که یک در روز پیش در همین دریای سرخاب افتیدن ای دنیا چشم پوشیدن، حالا می دریا سرخاب بودی. دریا آدمخور میگن قسم زیادی مردم که هر سال یک چند آدمی در همینجا من غرق میشن میروان ای دنیا. خداوند جاشون جنت بگردونه، گورشون پرنور بگردونه، روحشون شاد بگردونه. حالا مو پره دریا در همون پره دریا هم دو دخترکی نازنین یک چیز سیفیاف اش میخوان، یک تگش در کالج تیپی میخوان از این دنیا برفتن. حالا خانه همون دخترک هست، من همونجا خانه همون دخترک هست. خیلی دریق خیلی میگن که با نصیب شونه خدا من جاشون جنت بگنه. فقط ما در حقشون دعا میکنیم. تمام از نام خودم و از نام تمام برادران و خواهران غریب همدردی خود را به عائله‌شان بیان میکنیم. هر نفس چشنده مرگ است، بله قدری چمن را بلبلی افسرده میداند، غمی مرگی برادر را برادر مرده میداند. باقی در پناه خداوند باشید.